Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها للدار الآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المؤيد بالمعجزات الباهرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله، mga kakasih agama Islam, pagsyukur nato pa Allah Ta'ala in mga adlawan limabay, labi-labi, in pamuji patuhan nato Rabbul Alamin, hakatan, parkala, kiasuran sin, tiap-tiap, tisulakan din kato taniyo, ipon niya. Amin yari nakasud palaw man nato, in sa lago-lago kaugan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amo na imbulan mulia. Amin sambil ngiyanan niya suku niya in bulan ini. Hati niya sa lago-lago perkala
in kahampitan sin mabaya humampit, amin nagmatuyo, sibu dain duman niya iban sin adlawan niya, karna inyan katantan, sa lago-lago tutungbasan daing hatungan na to Rabbul Alamin. Amuin di kasibuan singkatan piyamdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sabab niya, sabab sing kasi sin Allah ta'ala haipon niya, amin nagmarayaw harap kaniya. Nagpaamo sin hinang, nagpakugdan sin hinang, doon hahinang bukon tiyali sin akkaliban pikilan buat malaingkan miurul sadya, hatiranan sin kakahinang sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya in nanunggalan, haparkala sisinguran singkatan hinang hapag-agama. Sin ummat niya, sibo da, ummat na kauna, nakaabot simpang hindu niya. In sila subay, humambuok, palawman sin, ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena in sila maitong na sila ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bahagi nagdua, muna amoy in timayma, iban sin wala timayma. Matag sila yan ummat, karena sila na in manusia iabutan sin pamandu, amo na yung pamandu kahinapusan diara sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naada pun in timayma kaniya, amurayan in lasahun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in wala timayma, amo na yan in makadawhat sin dugal iban astul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan siusuko anda sin tuhan at Rabbul Alamin pakaniya, karena in uy an singkatan parwalugal da bang bukon sulga narka way kapag pian hikatu way roon lugal doon han pagpunan sin mga tao amuin nagmarayaw, wala himinang katan mangi, halaw man singgumi, pamano siya, pakain-pakain, sa wala nag-ibadat pa Allah Ta'ala. Wayroon lokal dito si mga sila yan. Isiyos hindi mag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin, hindi magpamusin hinang, amin piya amusin daak niya, napatot si singuran, na in sila yan, tanto magsusun na adlaw gana-gana. Jari, mga katawtay manghuran agama Islam, bisarahon na to tiyo-tiyo, pagga ini inlo paragbus nakasud na palawman na to, sarta tiyayma na to, imbulan ini, hakita niyo amuin nagmatuyo, hawaktuyan, ampa ini inlo paragbus niya mamaid na rin halawman na to. Mig na rin halawman na to, pag-abot sa jasin, waktu pag bubuka sing kita niyo yaon, wayroon na mabista amal, makasud amin amal, nakasud halawm simbulan Ramadan. Tiyo to bisarahon, amuin sabab hikalayo sin jantung sin tiap-tiap ti sulakan den kato taniyo patuhan na to Rabbul Alamin. Sababin niyang biyabayta kato in Allah Ta'ala yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. In Allah Ta'ala nakapatiot at siya in magbabaya simbigi jantong si manusia haantara niya ibansin ginawabaran niya. Hasabab yan
subay hadya kita majaga hagin hawabaran na to. Karena bisurun kita niyo madtupa amuin karurukalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita in manusia ammaratun bisu. Katan manusia agaw nila katan paamuin kabayaan nila, kasusuban nila, kananapsuhan nila. Bihan. Nasa abiyad biat kita niyo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon ha panghindo bukon panghindo simbaran niya. Panghindo dahil Allah subhanahu wa ta'ala karena insya daak. Di siya magpalabi-labi, hanagdaak kaniya. Bang uno ipabayta kaniya, hibayta niya. Bang uno ipapahinang kaniya, hinangon niya. Bihad to hadya. Naamon, tinurulon sing kita niyo katan, mga katawte manghuran. Hakam Islam. Nanunggalan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hindo kato taniyo sing kasabab-sababan sin hikarayaw kato niyo. Wayro ni karuan niya. Amura kuman, insumunod doon, amin nakalukat sin hinang niya, nakaw na rin kato taniyo. Damikyan in sila, bukon na to amin kilahon. Biya sa pantun siya in kilahon sing kita niyo katantan, buat malain kan in kilahon na to, amo na in daaksin, Allah subhanahu wa ta'ala, but in siya, di matay main amal na to, bang bukon lumabay rin kanya karena di na to kaingatanin Quran, di na to kaingatanin sunnah, di na to kaingatanin uno-uno kataan pag-agama. Bang bukon dahil ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab isa-isa niya India hakahinapusan wain hikaruan niya. Siya na yung kahinapusan hasabab yan doon na to patubtubunin amal na to hakakahinang singuran na to dahil nga pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ini suway na to asubuhon imbaran na to. Hambok pangasubo na to. Muna-munain bulan ini kaugan sin Allah Ta'ala. Hangkan niya iug karena sinlasan niya haipon niya. Karena sinlasan niya haipon niya. Sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inlasa sin Allah Ta'ala haipon niya bariman labi ring halasa sin babae amuin yampa miugsak anak niya pasikan niya. Bihan. Aun ding ha mga babae hawakto siya magburus magsumlot habaran. Aun kaibanan magjuro. Aun kaibanan doon hayaon katan mataod na inhimumungan bukon marayaw. Sa inkamatauran din kanila kung iban kuyag sin aun na iipat nila yaon pahalaon sintian nila. Biha. At ini nabahagi day sabihin manusia paruwa parkala. Biha. Labi-labi na hawak to bang gumawa na imbata-bata dahil halom sintian niya di kaingatan sin babae butang impamaranan. Biha. Sabab sin bugat sin tutukasan sin Allah Ta'ala haina sin kita niyukatan. Angkan na labi siya ing kahurmatan hirhil si mga kaanakan harap pa ina dahing ama sampai nahinang tu pangasuboreng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong sinambok sahabat ya Rasulullah isim mapatut kurahon maglundang panon halaw man sing gumin unoy nagi sin Rasulullah ummuk ina mo. Pag-ubos lang niya, ya Rasulullah, hikaruan niya. Ummuk, hina mo. Ubos, damikyan. Pasambag hikatu, ina niya rin siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag hikaupat ang paama. Mahita, sabab sin nagdahasing kasigpitan, halaw sintian, sabab magsulig im bata-bata. Bang sumulig im bata, sumulig daintian sin ina. Sumulig in kataan. Makana naman siya sin kasigpitan na dyan. Hawak to yan. Na, pagguwa niya lawiin, bugat.
timbang kamatay, insungon sin babae, hawak to siya, magpagawa sin anak niya rin, halong sin pakandangan niya. Ikato niya, amo na yung pagparuro. Ingkataan niya to di lumabay rin ha ama, dahil ha ina da. Kasabihan suway kadnalon si mga kaanakan, ang biya diin sila manghurmat ha ina nila. Biha, naamo yan to yung subay, hatihon na to, in pangasubo, ko no imbulan Ramadan mahinang sabab hika kasikato tanyo sin Allah Ta'ala. Iasubo na to yan pabaran na to. Ko no na to madawhat in lasa sin Allah Ta'ala dahing hapar sababan sing kasud simbulan Ramadan maripalaw man na to. Imbulan Ramadan kalasahan sin Allah Ta'ala. Takugan niya, ay ikaw, 5 sarabha kita ni bulan Ramadan. 5 sarabha kita ni hagatan kakahinang hihinangon halom simbulan Ramadan. At tawa panagnaan hadya, 2 adlaw paghikato, kana naman na liso. Nabangkaw limiso haka puyakan sin Allah Ta'ala, lawiin liso sin Tuhan Rabbul Alamin kay mo. Bihan yan, sabab in katan-tan tutong basan, bang unuin hinang mo rin hibalik kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mo iug impyang daakan sin Allah Ta'ala, ugon kau sin Tuhan na Rabbul Alamin. Bang kau kimuyag sin katan amal, hihinangon halang bulan Ramadan, kuyagan kay mo in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hibalik kay mo in katan kakahinang mo. Nabiya din na hindi maghinang. Bihan yan. Asabab yan, inakamata Islam, doon magpuspusan sila maghinang, yung mga sila nakauna rin kato tanyo, bang siya amin kaun kahinapusan na sin, adlawan simbulan Ramadan, di na sila mabaya umukat, sabab amuanin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sila mabaya, mutas din kanila yung bulan Ramadan, bang aun dapat. Bang hadya mapangayo nila pa Allah Ta'ala. Di na sila umukat. Inaka ma-Islam, mga kataw tayo manghuron, bukon ipagbagay-bagay. Bang haunuin kabayaan simbagay, tasubay kita rito. Bukon amad to. In kita magtaat patuhan. Bukon mag-enjoy. Halaw man simbulan Ramadan. Yan, di madyato yung mga kahalan. Hinangon, hipag lupasin waktu imbulan Ramadan sambil. Mataod, lami-lami na yung mga bakong bata, bihayaon. Doon nila hipaglami-lami habulan Ramadan. Inhinangon nila, hikasasaw, simpag ibadat nila patuhan Rabbul Alamin. Sampay mahinang pasabab, hikapagkalo nila, inhinang nila. Hikapagsagga nila, magtaiban. Nabihan. Nabihay takato sin hadis. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang maabot na dumatong imbulan Ramadan, bihay takato, in syaitan, laung niya gakutan, supidati syayatin. Sana, piyakay ingkabtangan supidati syayatin, mabniyun lil majhul. Manjari ikaw innahinang sin sabab sin, nakalawak kau rin ha, pagkasisintuhan kayo. Bukon in Allah Ta'ala mag-control sin kabayaan ta. Pasaran kita kabayaan ta himinang. Bangkaw sim himinang simmangi, puklasan kau sin Allah Ta'ala. Man ta'allaka syai'an wukila ilay. Uno-uno yung taallokan simbigi jantong na to, pasaran na kau sin Allah Ta'ala. Doon na kau. Amo aning pini mo. Nabistahon kayo mo, sinagdadaka kayo mo,
Katansing kakahinang mo. Habulan Ramadan, Allah Ta'ala hindi majaga kato. Amo tin subay, jagahan sing kita. Mga sila nakauna rin kato, nakahati sin pag-agama, hawiya sin adlaw ini, inbigi jantong nila dito muna. Mahita, sin pagbutol nila, sin mig na imbulan Ramadan, dahil halawman nila. Mig na. Adapon doon kita niyo magpuspusan, maghinang, kahinapusan na. Misan yung pangumulan tayo ni Biyabay da. Insiyusukat tapatuhan, husnul khatimah. Amin sa rayaw-rayaw kahinapusan. Biha, may ta, intiap-tiap adlaw huminang kita si amal di tamatanto kimukugdanin hinang tayaon, nakaamoy hinang. Kana naman mo, minsan ka magsambahayang yan. Sambahayang ko, sambahayang subo. Imalop ko, patuhan mo Rabbul Alamin. Pag-abot sambahayang duhur, sibo dakain pag-alop mo patuhan, hawak to sin sambahayang subo, iban sin sambahayang duhur. Atawa nagsibo siya, iban sin alop mo, hawak to sin sambahayang asar. Sambahayang maghrib, sambahayang isya. Wayro makapatutog. Amurain mano siya doon di madya kasing kakahinang miyamagad day hatiranan piatarang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa babatod ko hamano siya magsambahayang inda jinis kakitaan mo runan. Misan yung maghugad ya takbir kakitaan mo na yung luparagbos hisi yung liukatan niya sinhinang niya. Dahil hindi siya kima simpang Hindu. Narang kawala kima dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam miyuklas ka rin hakama Islam. Amo yan in subay hati hunsing kita dahil hambuk pambuk mga katawtay manguran hakama Islam. Sa pantun niya in kakahinang ta subay ta kajagahan in tindog lingkod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ta sin iya alop-alop. Unuin hati niya, subay tuod kita niyo maingat sin pag-ianun sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But in sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunin application sin Quran. Bang unuin biyay ta kato halam sin Quran daakan sin Allah Ta'ala patarrangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinangun niya. Hipakita ha umat niya supaya maluhay sin Quran. Bihan yan. Naampan, nabihat to, bang mo patumtumon, dugalan pa. Bukon hadya rugalan, amin, luparagbos niya rin na maatod, mamisyarahan pa bukon marayaw. Manggulal-gulal pa. Bihan, hindi madyato. Na ini, bukon ini, biya, mga, misang timaasin suara tayo, ni ba't biya, mga nagdugal, bukon. Sa biyak sa kami habihinin suara na mo, ipagsusukor pa Allah Ta'ala supaya misan mayroong mga mic bihan, karungugan misan pakain. Insya Allah Ta'ala. Misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magutba, biya siya lang ni sin sa pantun sinamin sundal weon magtataga mga uno niya. Salta mamulahin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magutba. Bang siya mamisarahan simparkala paghali dahil kanalka jahannam magtatanog in suara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya humali imano siya sin kakahinang bukon marayaw. Amo yan in subay na to jagahan. Namo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna nagbaita kato taniyo subay kita daran nagtatawbat pa Allah Ta'ala. Baran niya nagbaita, inni la atubu ilallahi fil yawmi wal layla mi'atu marra. In ako ba ako magtawbat pa Allah Ta'ala, hangkarum, hangkaadlaw, maka hanggatos. Asuron na timbaran na to, nakapila ka nagtawbat pa tuhan. Halam simbulan Ramadan, nakapila ka pagtawbat pa Allah Ta'ala. Rasulullah daaksin Tuhan di siya magkalawang mayta
Sebab di magbungatin sumud niya, bang bukun daraakan sin Allah Ta'ala kaniya. Hati niya, wairun dosa-dosa niya. Hangkan na iampun sin Allah Ta'ala yung kata, kakahinang sin Rasulullah SAW, nakauna iban sin nakahuli, way niya panahinang iampun na, mahita, sabab di siya maghinang bumukun daraakan sin Allah Ta'ala kaniya. Na ingka to uno, suway kita nyuri maghinang hapag-aga mabambukon da singuran na to dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihad to in patudjuhon na to pabaran na to. Sabab bang aun singuran murugaing, nabiyita sin Allah Ta'ala kato. Damik yang biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana agna syuraka anis syirik. Inakulong sin Allah Ta'ala mapatiag ako. Bang aun piagsirikan niyo rito kamuha amin. Naghindo kanyo, harap niyo madto mangayo sing karayawan niyo hadlaw akhirat. Mamuas na ako kanyo. Taraktuhu wa syirkahu. Yanong ko na nakato na kamo pa amin piagsirikan niyo. Ba't dito hadon niya, amo tin singuran niyo. Amo tin piang ngayuan niyo tarang. Kanto na kamo. Nakita ka yan? Nahasabab yan to, subay hadya kita niyo, insarayaw tutug kita niyo hainang na to. How nubi dumayaw in kahalan na to, doon hapaghinang na to, wayroon sasaw-sasaw, doon kita niyo tumutug. Labi-labi ha bulan Ramadan, ayaw malupasin waktu. Ayaw malupasin waktu. Hipagsusun na to tuod. Bukod na nakapila pagbalik-balikan sing kami. Biyeta sin Rasulullah, ingkatan magsusun, ayaw rin magsusun, nakahinang dosa. Misanin mu'min magsusunda. Mahita. Sabab bang hipakita na hawak to in manusia, puklason na rin kanya in manahot niya, papagbutason na in jasad iban sing walihan niya, o kabon sin Jibril alayhi salatu wassalam in, pikpik niya ruwa yaon, magsinublihan. Bang intao yaon iaalop niya rattao sulga, o kabon in pikpik rapit palawa, hipakita, along niya kita amin narka mo. Amo sanin suko, amin kaya sulat kay mo rito. Halawhil mahpud. Ba't tiap-tiap hamuk din kato, tanyo, aun sulga na to, aun narka, siya sulat kato yan. Amin, mabatok sin tiap-tiap manusia dito hadlaw akhirat. Na, kita kaulong niya, amo na, sa day para ikaw in yurol mo, amoy in, dahan harap palam sin sulga. Naukaban na isabihin, pik-pik dapit patuo, pagkita niya runang, mapuspos na siya sing kuyang. Sampai kikita niya, maalop ka niya, anak asawa niya, tay manghud niya kataan, way na. Yaon, maghukuh ko, magtangis, ay mo kami binan, ama, ay mo kami pasari, ama. Way na. Mahita, kikita niya na insungon niya. Bihan. Nawangin tao yaon, tao narka. Muna ukabun in, pikpik sin Jibril, parapit patuo kakitaan nin sulga niya. Ayan yung kaya susulat kay mo rin tusuko mo. Kakitaan niya na yung parasahan niya. Aturun mo hadya. Misan ikaw yun, o naturun mo biyan kaibukan mo. Biya simpiapat ta harap maripalam sin bigi jantong mo bang unuin parasahan mang kau makasampay ka niya. Bihan niya. Na, pagkita niya, dahil para lang niya, way kau, miyagkakad sindaakan ko kayo. Naaya rin suko mo, ukabon na in, pikpik dahil hadapit palawa, nakakitaan niya na in. Suko niya rito, namo na ito yung di na ito muna. Biha. No. Amo ito ini ono sin tao. Amin kawaan na nyawalihan. Biha. Naroon haon, si milawak na yung kaibanan, mangayo na uno. Mikibalik pa dun niya. Ay mo na dili na kami waktu. Way na puklas na. Bang miabot na intubtuban niya, wayron na hisong, wayron na hisibog. Bihan yan.
Naamo yan to insubay, batukon mga katawte manghuran, agama Islam. Pagtawbat, in muna na rin hakatan. Paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iaanad niya asal inbaran niya. Sabi siya mabaya kasuukan sin saitan. Hambuk kabukaan sin saitan, yung pagtawbat, patuhan Rabbul Alamin. Ikaruan niya, muning kalimatut tauhid. Imiyang kau la ilaha illallah. Amo yan. Inhi karuan niya, dahil nga pagtawbat, hakato, amo na in umupi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba't biyayta niya? Kul, daakan sinallahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhbibkumullah. Wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Baita isilaya Muhammad, bang matan-matan kamu malas sa kako. Ang mga sa patuhan Rabbul Alamin. Jab subay siya in makalabi inla sa singkita. Rasulullah, subay labi inla sa taha Rasulullah, dahin sila sa taha baranta. Lasa tapa Rasulullah. Sumakawa labi inla sa tapa Allah Ta'ala. Ba't siya ay magtutungbas, magdirihil sin katan karayawan, bukon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di siya misal makasapaat, bang bukon ijing sin Allah Ta'ala kaniya. Bihan. Na, doon haon. Bang kamu batan mala sa patuhan, laong sin Rasulullah, ittabi'uni. Singurin niyo ako. Agad kamu kakahinang ko. Urulan niyo inhinang ko. Bihan. Yuhbibkumullah, lasahun na kamu sinallahu ta'ala. Wa yaghfir lakum, iban ampunon na yung pardusahan niyo, bang aun pardusahan niyo. Karena in mangampunda mo rin Allah ta'ala. Ampunon na kausing katan mano si alam sing gumiini, bang kauri ampunon sinallahu ta'ala, wala kialakihan. Sab siya rin mangampun, matad, in pangampun niya. Bihan yan. Hikato, at taqwa. Amunain, magjagasin baranta, himinang taming, dahil ngakatan karwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Pag anong taqwa, amuin, maghinang kita taming, sing ginawabaran ka rin, ngakatan karwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ang ting kalasahan niya. Maghinang hadto. Tanda niya long sin Allah ta'ala, Ha-Quran mahamul niya, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Benal-benal to din Allah Ta'ala, mauno. Malasa, hamanga sila, nagahali sing ginhawabaran niya, ring hakatan, piagmangi, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan. Ikaupat, al-ihsan. Amo na yung pagmarayaw. Muna pagmarayaw, makauna rin hakatan yung pagmarayaw tapa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na subay tuod kita mag-ingat sin pag-ibadat tapatuan Rabbul Alamin. Hasupaya in hinang tayaon, makasud patumpukan sin pagyanon ihsan. Amin marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parayon mo yung panauhid mo pa Allah ta'ala. Parayon mo yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para yun mo yung kaiklas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parkala nasabot yan. Doon han humatul dumayaw in rukun Islam 5. Bang kita magini ang gauta na sin kakahinang yan. Bang naigin to yan, naigning katan. Biyan. Na in ihsan pagyanon subay di muklas in pangikat mo pa Allah Ta'ala, misang kauhauno na kabutang. Ittaqullah haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Subay impaghalli mo singkatan karugalan sin Allah Ta'ala bukon sadya subay alam masjid. Bukon sadya waktu simbulan puasa. Kataan sin waktu misan hauno ko nakabutang, subay yaon. In katan. Nabangyad to inhinang muwat bihad to na. Tanto sadya makasud ko maripalom sin ayat ini. Alladina
yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. In mga sila magnanapaka. Hati sin pagnapaka ini sabab sin alta bios kay mo sin Allah Ta'ala hipapakay kay mo supaya mahinang mo pag-ibadat patuhan hipagmarayaw mo. Bangharap patuhan Rabbul Alamin, hitabang mo kaktaan kadukan-lukalan pag-ibadatan patuhan. In masjid, in madrasa, in katan, wasila sin katan tan hikarayaw in, pag maingat si manusia, mahinang yaon katan amal sa lago-lago patuhan na to Rabbul Alamin. Bihan, alta bius kay mo. Ba't manjar hinangon sin Allah Ta'ala, baran-baran niya. Imian hadya siya kun, timindugin building, Jukup na katan, wayron na kulang. Nangyari, kiyari ka ito supaya kita makapag-amal. Insin, kiyari ka ito supaya kita makapag-amal. Diyan yan. Supaya mabatok na to, dito hadlaw ka na ka na. Patapos ko magtipon sinalta mo riha dun niya. Misandan pila, bugsok in Bulawan tiyataw, muri mo marapa ron singkugol. Di mo marapa adlaw akhirat. Tuwiro niya, malanyap na katan. Imarahan na to, amal na to dah, patuhan na to Rabbul Alamin. Makaan dahon. Bihan yan, mga kataw tayo manghura, nakama Islam. Yad to, mga sarayaw-rayaw, batukon na to. Kana, biyaitaan kita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawak to piya nga subuhan siya. Sin Jibril alaihi salatu wassalam, bang unin pag-ayon ihsan, in ihsan nakatayim babaw ring ha pag-iman iban sing ka-Islam anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Subayin mo karna ta in kita singki kita sin Allah Ta'ala. Narangyad turi takakitaan siya batoy rapat din ato kakitaan diha dunya. Subayin mo karna ta in kita sin Allah Ta'ala. Hasabihan, bang kita himibal, subay inhibal, ta pamarayaw sadya. Bang kita umato, di natud ta pakarayawan sadya. Bang misara simud tayaon, subay ra imbisara pamarayaw ra katantang. Bating katanyaon, iitong kato tanyo. Kabtangan na to. La yalfidu min qawlin illa walahu raqibun atid. Katansig kabtangan mo, aon magsusulat. Di ka makapuklas doon, di ka makapaylo. Singkatahan yan. Naamo yan to. Na inyan katahan, sumuno amo na yung kasabar. Magsabar kita, ron hapiang daakan sinallahu ta'ala, tuyuan tahatihun, ingatun sa paamuhun ng katanhinang. Misan dabiya din imbugat tuyuan na to. Bihan. But inbistahan ng mga tao nagtutuyo, nagpaamusin hinang niya, mayo bidda iban sin tao amin bang man makahinang hadya. Amin giyagaan niya yung pag-ibadat patuhan. Aun, waktu magsambahay ngayon, nagkukublit man tumaripay bang kayo na. Pagkakitaan tayan, labi-labi na mga tarawi. Magjuri, yun nagsasambahayan. Hati niya, kung wala nang lago pa Allah subhanahu wa ta'ala, daakan niya, wala mo hiyalgaan. Subhanallah. Na, pagsabar, doon haamuin, piyang langan sin Allah ta'ala. Misandaan biya dinin ibug mo sing kataan, kaiibukan, halaw man sin dunya, hatat kala piyang langan sin Allah ta'ala, ay nakaumarong. Layo na kaw. Ini kato pagsabar, amin pagsabar, hauno na pajatuhon sin Allah Ta'ala, way pamusog murunan. Nagsabar kita sin paglatap. Bukon kakahinang si Mano siya ito, Allah Ta'ala nagpaawit. Tay maunta, magrida kita bang unuin, dihil kato. Bukon kita magsumlot, bukon kita magdugal. Inyad tula sa sin Allah Ta'ala. Inna Allah idha ahabba abdan ibtala. Inna Allah Ta'ala bang niya kalasanin ipon niya, tukasun niya. Ujiun niya, pananamun niya sing katang kasigpitan. Hasupaya humukot in pag-iman niya patuhan Rabbul Alamin. Hasupaya kumusog in pag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan, mga kataw tayo manghuran.
ang Islam na dahil nga mga ayat mataod pa ini sa buton sa sumagawa bialo paragbos mahaba na in waktu nabukon lang ta biya mga waktu ipaglilecture sa hati ko doon na hadya kita niyuhan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga kakasi haagama. Urulon na to hadyan mga ayat nasabot doon na hining paglasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaunom, pagtawakkal patuhan Rabbul Alamin. Amin ibugso tayong kataan, udyot pamarananta, ipagtawakkal pa Allah ta'ala, haaturan piyang hindo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasupaya madawhat na tuin, baita sin Allah Ta'ala, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah Ta'ala, makuyag, maulong ang mga tao, magtatawakkal, haturan sara niya. Halaw man sinagama niya. Hikapito niya. Al-adlu wal qasd. Damikian, kaadilan. Muna-muna subay kita adil pabaranta. Doon. Biyarin, mapasta kau adil pabaran mo. Subay kau adil pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hadya kau lumag, sindan mo harap patuhan, amin piyang daakan kay mo, ay nako lumag parugay. Aman tipagyan kaadilan. Sa babang kaumyuklas ring kaadilan mo patuhan, ada kala makasud papagsirik. Dihilan mo kahalgaan in piya panjari sin Allah Ta'ala, biya simpanghalga mo pa Allah Ta'ala, sirik ringan niya. Bihan niya. Namuklas kita rin dito. Subay kita adil, subay kita mabuntol, na asupaya madawhat na to, imbiyata sin Allah Ta'ala, inna Allah yuhibbul muqsitin. Makuyag, in Allah Ta'ala, maulong ha, mga sila, mabuntol. At ina magpabuntol, kita paraan kabayaan sin Allah Ta'ala, bukon paraan katanaman na to. Kita manjari, long ta, bihan, di saan matay malong sin kay banan. Subay na kita isang mamikilan sin baranta. Uulong niya nga tuhinang sin Rasulullah, na ini sabing kato, ay ikaw na. Kaya pag sibo mo, inbaran mo iban sin Rasulullah, hinway rumisangan mo rin tuha, adarat sintuhan. Bihan yan. Habuk yan to rin ang mga kalaungan, mga katawtay manguran, hakam Islam. Inhi kawalo niya, dawamu zikrullahi ala kulli hal wa qiraatul Quran. Tutog kita in sasabot-sabutan na to po Allah subhanahu wa ta'ala. Impagdikir ba tao? Impagtasbih zikir da, impagtahlil zikir da, ingkatan panghindua zikir da, ingkatan sambahayang mo zikir da pa Allah subhanahu wa ta'ala, katan yan. Urulon na to, ingkatan hinang, labi-labi na bang, amuin hinang, piyauunan na to, ingkatan perdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narunhan, madawhat na to, in lasa sintuhan na to, Rabbul Alamin, dahil haayat siyabot niya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Yung mga sila amuin kausugan, nanuntumdaran pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban si mga kababaihan, nanuntumdaran pa Allah ta'ala, tiyatakamahan sila sin Allah ta'ala kaampunan, iban tutong basan balkala-kalaan hadlaw akhirat. Amo yan. Ikasiyam, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal fara'id. Pagpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala
Doon haamin nawafil pag yan. Pag yan nawafil, amunain ibadat, sunnat, nag-aaga, di ba? Simpardo. Lawi-lawi na sambahayang. Amindi tayaon, laong ta, butasan, bang aun dapat, hasupaya, madawhat na to, inla sa sinallah subhanahu wa ta'ala kato niyo. In hikahangpo niya, amunain, paglasa, hadwa maas, birrul walidain, wassalatu, liawwali alwaq, wassiyam, wal imanu billah, wasilatul rahim, wasidqul hadis. Muna-muna, pang buat bakti parwa maas, sambahayang, apanagnaan sin waktu, bukon subay na, maubusin, ini, akon-akon lang ta, waktu asar nam, pakita magsambahayang duhur. Di, panagnaan ni nakaon na to. Biha. But in Allahu Ta'ala, makauna umalup kato, daing kato. Hawak to piyag tukunan. Tiap-tiap waktu. Bang siya naghinang waktu, karena in ibadat, pardo, hinangan niya waktu kato. Biha. In waktu duhur, bihainin waktu niya. Daing nga bihaini, sambil pa bihaini. In waktu asar, maghrib, isya, fajar, atau subuh, aun waktu niya, doon kita panagnaan. May tabang kita duma magtukon ni bansin hambok pagkahita. Makauna pa kita maruang kajam din kaniya. May tabang Allah Ta'ala biya tasiyasiyahon. Suway na kahinapusan sin waktu, papagtakaron taroon, empatay siya kantuon. Nakapain, pakain ng panghalga na to pa Allah Ta'ala. Amo sayan. Na, suway na to halgaan in mga sarayaw-rayaw ini pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, hasupaya ando kaylo, inyan katantan, madawhat na to illa sa sinallah subhanahu wa ta'ala. Sambahayang, hawak to niya, pagpuasa, damikyan hawak to niya, in waktu sin Ramadan, daing hapag, kita simbulan, bang siya sumungod na tumagna nakaw, bang siya miig na rin kay mo, hawak to sin, pag kita simbulan, bang siya kakitaan, humundong nakaw. Na bang di, hisampay mo na padyokopon initungan, simbulan sumuno. Biya na sinji matukato bihaon. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salta, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, ibansin, pagsugpat-sugpatisin, magkampung dahing haina ibansin, ama, bihan, iban, bang kita magkabtangan subay hajabunnal. Subay hajabunnal. Tamo at pag-anaran na to, hambukin nirang mga nasabot ta ini, dahil mga kalasahan sin Allah Ta'ala, in mga sila himinang kanya, mura-murahan, rejectian kita nyo sin Allah Ta'ala, lasahon kita nyo katan sin Tuhan na Rabbul Alamin, habang mayan isab, lasahon na to ingkatan, piyang daakan niya, kato niyo, labay ring hamin upihan na to dahil haraak niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa tawfiqa wa qinaak. Allahumma ij'alna fi qararibina fi jannatika qami'in wa adabika aminin. Allahumma amla' wujuhana min tahaya'a wa qulubana min kafaraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu
waqimu sufufakum. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.